Ti slušaš podcast Rad po mjeri čovjeka, podcast u kojem pokrećemo razgovor za bolji posao. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta Rad po mjeri čovjeka. Ja sam Nediljka Junaković i danas sam vaša voditeljica. Podcast Rad po mjeri čovjeka priprema Savez samostalnih sindikata Hrvatske u suradnji sa zakladom Friedrich Ebert. Danas pričamo o radu u udrugama. Udruge i organizacije civilnog društva često doživljavamo kao prostor entuzijazma, solidarnosti i volontiranja. No u stvarnosti one u Hrvatskoj nose ogroman dio poslova koji u uređenom sustavu trebali bi osigurati države. Od socijalne skrbi i zaštite žene od nasilja do mentalnog zdravlja, kulture, rada s mladima, s migrantima. Kada sustav zakaže, upravo su udruge te koje prve uskaču i popunjavaju praznine. Ali postavlja se ono važno pitanje, ako su udruge toliko važne u društvu, zašto ljudi koji u njima rade često rade u nesigurnim, potplaćenim i prekariziranim uvjetima? O tom paradoksu, prekarnosti rada u udrugama i sindikalnom organiziranju radnika i radnica u udrugama govorimo danas u podcastu Rad po mjeri čovjeka s našim gostom Zoranom Peharom, novinarom, urednikom portala Radnička prava i aktivnim članom sindikata Skupa, sindikata koji organizira radnike u udrugama. Zorane, dobar dan. Dobar dan, da, aktivni član sindikata novinara Hrvatske i tajnik sindikata Skupa od 10. mjeseca. Aha, puno funkcija. Da, ukazao to povjerenje, tako da sam sad baš od 10. mjeseca i angažiran i kao tajnik sindikata Skupa. Okay. Hvala na pozivu i dobar dan svima. Evo, hvala što si se odazvao. Evo, danas imamo jednog sugovornika koji ima nekakvu lepezu znanja i iskustva u ovim poslovima i kao novinar od televizije, urednik je i evo sad se aktivno kao tajnik sindikata bavi sindikalnim organiziranjem. S obzirom da je tema rad u udrugama, što je prema tvom mišljenju, zašto su uopće udruge važne u jednom društvu? Evo, možda da kao kontekst započnemo s tim pitanjem. Pa evo, mogu u principu samo ponoviti ovo što si ti rekla u uvodu. Znači, upravo se o tome radi da u nekim idealnim situacijama udruge bi trebale biti nadgradnja sustavu. One bi trebale biti mjesto gdje su pojedinci odlučili posvetiti neko svoje određeno vrijeme, da li kroz volonterski rad ili kroz neki sličan rad, čisto da na neki način pokušaju poboljšati društvo. A kod nas se događa upravo ovo suprotno, da u često slučajeva, bojim se što bi bilo da ih nema, koje u stvari sve oni rupe u sustavu popunjavaju, a sve to što oni rade, pogotovo na taj, rekao bi, jedan puno ozbiljniji i u opsegom veći način neko mora i odraditi. A logično je da ako radiš i da primiš plaću za to. I sad tu dolazimo onda do ovog težeg dijela, a to je da su to prekarni uvjeti rada, jer je riječ o tome da tu nije ona priča mi smo nešto proizveli, gazda je to prodao, ovo što je zaradio je dio nama dao i isplatio plaću. Udruge same po sebi i po svojoj biti i nisu klasični igrač na tržištu, ajmo reći. Tako da ovisi isto o projektima, o donatorima. U našim ovim hrvatskim okolnostima je to većinom fondovi Europske unije, mislim i naši fondovi u konačnici, i različiti donatori. I tu dolazi u stvari do toga da nema tih sigurnih uvjeta rada, a dosta njih, kako govorimo pogotovo o ovom socijalnom dijelu, se bavi ozbiljnim i teškim stvarima. Evo i sami smo isto rekli, zaštita žena od nasilja u ovom mizoginom društvu je užasno težak posao. Tako da, kažem, tu je cijeli taj jedan koloplet okolnosti, zašto nešto što možda na početku izgleda, joj super, idem volontirati na piknik, idem prošetati psa iz azila ili tako nešto slično, jednostavno ozbiljan i predan rad koji nije prepoznat u društvu. Vidimo to i danas da je nažalost prošao taj narativ kao da sad udruge sjede na nekim novcima i sisaju neke donatore koji se ne znam odakle pojavljuju, a ja moram priznati da nisam vidio nijednog baš
predsjednika udruge ili neko ko radi u udruzi da ne znam vozi bijesni auto ili da se slika s Tenerifa ili nešto slično. Da, mislim to je nekakva i percepcija možda da je s jedne strane da se udruge odnosno prikupljaju bar nekakve aktiviste ili neke ljude s pozivom za humanitarnim radom ili nekakvim radom koji ima nekakav efekt socijalni. To je istina, jer niko ne bi da nema taj neki aktivistički duh i želju za promjenom ili ne mora biti želja za promjenom, može biti želja za pridonijet boljitku društva, jednostavno ne radi to iz nikakve koristi osim nekog altruizma, tako da tu ne ide se osnovati udrugu da se okrene lova neka velika, onda osnuješ tvrtku. Ja bi sad preknula, odnosno poslušala dvije izjave radnica koje rade u udrugama, jednu iz Vukovara, jednu iz Zagreba, Tajana i Dijana, pa evo da čujemo nekakav njihov osvrt o radu udrugama, pa onda ćemo evo nastaviti razgovor. Pozdrav, moje ime je Acven Tajana i zaposlena sam u udruzi Centar za inkluzivne radne aktivnosti kao koordinator zapošljavanja. Udruga u kojoj radim se primarno fokusira na zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Pa kao i svako radno mjesto, zaposlenje u udruzi ima svoje pozitivne i negativne aspekte. Ono što mene ispunjava je posao koji nije monoton, jer ste zbog same prirode posla često primorani biti fleksibilni i kreativni. Tako da ne upadam u tu neku mentalnu rutinu koja bi me kočila, nego se stalno moram gurati naprijed. I to nikako nije posao od 9 do 5 i vjerujem da rijetko tko završi u civilnom sektoru ide tamo nekim slučajnim odabirom. Civilni sektor s druge strane je ogromna borba, jer većina udruga nema osigurano financiranje i ovisimo samo o projektnom financiranju. To opet s druge strane vuče plaće koje su često i ispod prosjeka, a i s obzirom na limitirana sredstva zaposlenici udruge često rade posao koji bi možda u nekom javnom poduzeću radila je 3 ili 4 osobe. No mene i dalje ispunjava jako taj posao, u njemu sam već 10 godina i u direktnom sam radu sa marginaliziranim skupinama. Mislim da imam taj neki prirodni elan, koliko god sad to zvuči altruistički, ali gura me to stvaranje promjena, da se bori za nekoga ko nije u mogućnosti ili se ne zna boriti za sebe. Ali lagala bi kad bi rekla da ne dolazim do nekog zasićenja, do umora, do burnouta i da mi je potrebna resetacija i tu je recimo jedan prostor koji udrugama svakako nedostaje, a to je što mi imamo jako mali pristup nekom obliku supervizije ili savjetovanju gdje se možeš i dalje osnažiti za nastavak rada. Sve u svemu udruge imaju bitnu ulogu u našem društvu jer jesu na neki način prirodni korektiv javnim politikama. Međutim, kod nas se često dešava da udruge preuzmu ulogu države. Evo, to se konkretno vidi na mojoj udruzi gdje radimo na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i gdje nam upravo ta država, odnosno Zavod za zapošljavanje, prosljeđuje osobe jer im oni ne mogu pronaći posao. Tako da mislim da u tom jednim razvijenim sustavima svakako spadalo pod obvezu države, a nikako ne pod jednu udrugu gdje opstanak održava isključivo projektnim aktivnostima. Ja sam Dijana Antunović-Lazić, izvršna sam direktorica u Europskom domu Vukovar i negdje prisutna sam 25 godina od samog osnivanja, no u samom Europskom domu Vukovar radim 22 godine. U ovom trenutku Europski dom Vukovar najvećim dijelom bavi se pružanjem socijalnih usluga kroz program Zaželi, zatim bavi se s radom
s mladima u lokalnoj zajednici, ali ono što bih još naglasila je da u Europski dom Vukovar od samog svog osnivanja do danas, znači punih 25 godina, radi prije svega na poticanju dijaloga u zajednici, s obzirom da u Vukovaru su postojale i postoji još uvijek dosta izražena trauma vezano za same građane. Što bih naglasila kao izazovne i negativne strane rada u udrugama? Uvijek je najveći problem priliv financija. Kako projektni natječaji nemaju ujednačenu dinamiku, tako i udruge znaju ući u probleme upravo iz tih razloga, u probleme financiranja. Neke udruge u koje ulazi i Europski dom Vukovar tada svoje aktivnosti smanje do razine koju mogu provoditi sa jako smanjenim sredstvima ili možda i bez sredstava dok ne dođu sljedeći natječaj, jer ne želimo da pružanje usluga funkcionira samo na razini projektnih prijedloga, nego nam je cilj da se usluge pružaju kontinuirano. Evo, nastavljamo, poslušali smo izjave radnica Tajane i Dijane, pa evo Zorane, koliko je u biti rad u udrugama drugačiji u odnosu na neke klasične poslove i što je vi u sindikatu Skupa ste proveli istraživanje o radu u udrugama, što je to istraživanje uopće pokazalo? To je jako baš dobar istraživački izvještaj iz 2024. godine o aktualnom stanju nevladinog sektora. Znači Skupa, Institut za društvena istraživanja, Friedrich Ebert zaklada i SSSH isto podrška, tako da je baš jedna lijepa zaokružena priča bila. Jako je pokazalo neke stvari koje smo onako i pretpostavljali, ali kad ovako vidiš, evo ja ću vam neke od podataka pročitati pa ćete i sami shvatiti. Tek 5% radnika i radnica je sindikalizirano u tom sektoru. U udrugama većinom rade visoko obrazovane žene u srednjim godinama. 2/3 prima plaću do 1050 eura. Dobro, možda se malo promijenilo u odnosu na prošlu godinu, ali evo tu je to. Sumnjam. S obzirom da su i smanjena i financiranja od nekih inozemnih donatora, tako da teško. Naravno, ugovor na određeno dominira. Kad se gleda, mislim, nigdje nije divno, ali još ako je to u Zagrebu, ipak logično, mislim, veća je sredina, pa su onda veće i mogućnosti u odnosu na ostatke Hrvatske. To isto je veliki problem gdje isto imamo udruge u cijeloj Hrvatskoj koje možda nam nisu tu blizu u fokusu, a ne znam, evo baš u spomenutom Vukovaru imate, evo Dijana je predsjednica ovog Europskog doma, koji je za mir i pomirenje napravio, evo, više nego država u nekim situacijama. Imate, na primjer, vukovarske leptiriće koji pružaju usluge i socijalne i zdravstvene koje roditelji djece s poteškoćama od Vukovara do Zagreba nema. Jednostavno ne postoji I ono što svi u stvari isto, da se vratim na istraživanje, osjećaju taj nedostatak društvene afirmacije rada u udrugama. To je pogotovo sad u posljednje vrijeme se isto nekako aktualiziralo. Ali isto tako ono što su istraživačice otkrile da upravo to što velik broj ispitanika nisu mogli odgovoriti na pitanje o kršenjima radničkih prava ukazuje na potrebu za dodatnim obrazovanjem radnika u organizacijama civilnog društva. Ljudi često ne znaju. Znači, imate situacije u kojima da nam se nisu javili, bi ih poslodavac navukao da potpišu sporazumni otkaz ugovora o radu. Rekao, može, potpiši slobodno, ali onda ne, si poštedi odlazak na HZZ, mislim, i takve neke stvari. Tu onda vidite koliko u stvari ljudi ne znaju koliko im je podrška potrebna. I ne krivim ih, jer nemaš, jednostavno nemaš kad ni naučiti. Ono što je na nama zadatak kao sindikatu i naravno svim članicama i članovima, od sindikata svi žele normalno. 58% kaže plaće i materijalna prava zaposlenih u udrugama, da se na tome radi, informiranje zaposlenih o radničkim pravima i pravna zaštita i pomoć. Tako da i naravno svi bi volili imati veću plaću u svakom slučaju. Tako da to preporučam, odite na stranicu Skupa, ima tamo baza znanja, ima još uz ovo još isto nekih onako baš isto zanimljivih i kratkih i pitkih istraživanja. Ona su nam užasno važna uz
primarni rad na terenu. Znači ja sam sad baš sam uživao u zadnje 2 mjeseca kako sam to krenuo raditi. Jedan od zadataka mi je, zovem naše članice i članove i to čisto da pitam gdje ste, šta ste, kako ste. I odlično je zato što čujem jako puno povratnih informacija s terena. Naravno svima je izazovno, ali i dalje osjetim taj određeni optimizam i vidim da ljudi počinju razumijevati zašto služi sindikat. Ok, evo sad kad si nekako već i otvorio to pitanje iz sindikata, sindikat Skupa je relativno mlad sindikat, udružen je u Savez samostalnih sindikata, organiziran je u biti upravo radi toga da bi detektirao i mapirao neke probleme u tom sektoru. Koga u biti se vi Skupa okupljate i po čemu je on drugačiji od klasičnih možda drugih sindikata i evo kojim aktivnostima se bavite, što možete uopće ponuditi svojim članovima? Pa evo, sindikalni kolektiv udruženih prekarnih radnica i aktivista je jedan mladi sindikat, evo nam je tek 4 godine, tako da još smo mali i jednostavno ako se sad mogu malo vratiti, kažem, ja sam sad angažiran od 10. mjeseca, znao sam prije za sindikat Skupa, učlanio sam se, ne znam, u srpnju, tako da što se tiče povijesti, samo da malo dam taj kratak presjek. Dogodilo se da u ovom aktualnom okruženju, koje nije povoljno ni za radnike općenito, a kamoli u nevladinom sektoru, i to je divna stvar koja se dogodila, našla se jedna ekipa ljudi koja je shvatila da je sindikat organizirani glas radnika i da je jedini akter koji po zakonu o radu ima ključne mehanizme pritiska i dogovora, znači tu govorimo o kolektivnom pregovaranju ako treba štrajk i zato je njihov uspjeh velik. To jest njihov uspjeh je velik jer ako imate klasičnu, ne znam, tvornicu ili neko drugo radno mjesto i želite nekog sindikalno organizirati, prvu stvar koju ćete napraviti je da ćete im staviti poziv na oglasnu ploču, ajde dođite, skupite se. I to je to i vi ste to napravili. U ovom sektoru on je u potpunosti atomiziran, što znači da jednostavno mnogi koji rade u nevladinim organizacijama rade za više nevladinih organizacija. Neki nisu, znači vi tu imate autorski ugovor o djelu, ne znam, račun paušalnog obrta, znači različiti su ti neki modeli rade i ti ljudi nemaju nekad jedno onako zajedničko mjesto, kako bi rekao, mjesto gdje ćemo se skupiti radnici. Da. To i još ova prekarnost i znači pretrpanost poslom dosta je teška, tako da kažem ovo što su oni, evo ja i ovom prilikom koristim priliku da svima od osnivanja do danas stvarno kapa dolje, mislim. Poslušajmo izjavu Svena Janovskoga, jednog od pokretača i osnivača sindikata Skupa. Ja sam Sven Janovski, radim nekih 12-13 godina već u udrugama, to jest u civilnom društvu, kroz nekoliko područja zaštite okoliša, mladih, radničkih prava, do danas kulture gdje radim u organizaciji Operacije Grad. I jedan od razloga zašto toliko dugo radim u tom poslu, koji neki benefit toga posla je da se bavimo zbilja društveno korisnim stvarima i na neki način doprinosimo razvoju kvalitetnijeg društva, koliko god to se nekad čini sitno i milimetarski napreci i zapravo sprječavanje nekakvog nazadovanja u mnogim aspektima, a nažalost neke negativne strane tog posla su činjenica da su plaće zbilja ispod nekog usporedivog prosjeka za slične, ajmo to nazvati, uredske poslove, bilo na razini Zagreba, bilo na razini Hrvatske. Često je eksploatativne i samo eksploatativne način rada u samom sektoru, neke loše prakse, izrazito veliku količinu prekovremenog rada, bilo na dnevnoj ili na tjednoj razini, nemogućnost korištenja godišnjeg odmora kako treba, bolovanja i zapravo sličnih stvari. I to nas je dovelo do toga da osnujemo nekolicina zapravo nas pred 3 godine sindikat Skupa, jer smo to vidjeli kao priliku da
ne samo zagovaramo neke sistemske promjene koje bi zapravo omogućile da rad u civilnom društvu bude održiviji, nego između ostalog da nekako osvještavamo radnička prava među ljudima koji rade u civilnom društvu, zato što je razina radničkih prava i nekakve radničke svijesti, smo shvatili u našem sektoru, izrazito niska i da je to jedna stvar koju treba znatno prioritizirati kako bi ljudi shvatili da to što rade, posao koji rade, nije volontiranje i da zaslužuju osnovna radnička prava. A što sindikat u biti u tom kontekstu kad vi nemamo evo nekakvog formalnog, ne znamo tko je poslodavac, jer to imamo i udruge i upravne odbore, imamo državu, imamo donatore, tu je nekako sve nekako nejasno. Ako imamo članove u udrugama, imamo radnike u udrugama, što sindikat tu njima može pomoći? Spominjao se već s kakvim pitanjima se ljudi javljaju i u tom kontekstu evo koji je mehanizam, odnosno mogućnost uopće djelovanja sindikata? Pa da, tu je, mislim, to sad dolazimo do onog pitanja što želimo. Želimo se izboriti za radnička prava u sektoru i bolje radne uvjete. Kako to možemo napraviti je da dođemo do te situacije, da postanemo toliko relevantan sugovornik kao sindikat, da jednostavno pregovaramo o radnim pravima sa samim donatorima, odnosno prije svega s državom. Ili još plastičnije, da nam ministar obeća da u 2026. kad izdaju godišnji plan objave natječaja, da se to neće mijenjati jednostavno. Evo recimo, to je prva stvar. Uz puno razumijevanje i da i oni to se moraju posložiti, ima dosta toga i tako dalje, ali u konačnici plaćamo porez i to. Ni tebe ni mene niko ne pita svaki dan jel nam teško ili radimo, nego se očekuje da odradimo svoj posao. Tako da to nam je neki glavni cilj. Ovo što si me pitala, da, tu je isto ta situacija, recimo baš kad sam razgovarao s Dijanom da ju pitam jel bi htjela izjavom sudjelovati u emisiji, sam rekao to je to iskustvo radnice, kaže ona pa, ali jesam ja radnica, ja gledam, pa kako misliš? Pa ne znam, mislim ja sam predsjednica udruge, ali kao službeno, kao i poslodavac, pa ja rekao, pa ti su stvari predsjednica i radnica, i to je, evo, opet na primjeru, u nekom klasičnom radnom odnosu radnik, radnica dođe, svoje odradi i to je to, očekuje svoju plaću i ne mora razmišljati kako će se to dogoditi jer je ona svoj dio odradila. U udrugama vi imate situaciju da isti taj radnik ili radnica je svjestan da ako projekt koji je upravo piše i priprema i tako dalje ne prođe, neće biti za njegovu ili njezinu plaću. A onda je redovito ta, recimo, plaća od jednog projekta služi da onda ti, imaš za platiti račune, a onda još sa strane, ne znam, vodiš volonterske aktivnosti, 2 druga projekta, javljaš se na natječaj, ne znam, za obnovu ili za novu opremu i tako dalje. Tako da tu je ta i dosta tu ta linija je malo nejasna u klasičnom smislu i da, ali onda je to situacija u kojoj mi i kad smo i na terenu i tako dalje, u istoj, ne znam, udruzi, kad bi došao negdje u tvornicu nekog sindikalizirati, onda bi rekao šefu, molim vas, pustite nas, izađite van. Kad dolazite u udrugu, onda jednostavno i predsjednik udruge sjedi s vama, jer kažem, svi su u istoj kaši. I to su mali, najčešće mali timovi. I to možda zvuči kao već neka poštapalica, ali općenito, a što vidimo i po primjeru ovih udruga koje opstaju unatoč svemu ovome što smo naveli, je da kad se ljudi udruže u iskrenoj želji da naprave nešto dobro, onda to i mogu napraviti unatoč svim poteškoćama, a osigurati svoja radnička prava na barem minimalno, mislim ne minimalnoj razini, nego na težiti uvijek boljem, mislim da je užasno važno. Možda ljudi toga nisu ni svjesni, jer to povlači i sve druge, loše uvjeti rada ili općenito loše radno okruženje utječe i na vas i kad dođete kući. Ta situacija u smislu brojnosti članstva, kao što recimo imaju neki industrijski sindikati i tako dalje, zbog prirode svog posla, je nešto što u ovom sektoru, kad govorimo o ovoj suradnji, znači
mediji, kultura, kreativne industrije i nevladine organizacije, nevladin sektor na prvu da kao početak nekog lošeg vica, kao šta sad imaju zajedničko, ne znam, neki glumac, novinar i radnik u udruzi. Upravo imaju zajedničku tu prekarnost rada. I te tipične, to jest atipične oblike rada koji nisu onaj klasični ugovor na neodređeno i ovdje sam do mirovine. To je recimo jedna stvar gdje se mogu. Tako da evo kažem, to su isto sve prostori gdje može biti sindikat, ali da bi postali na neki način mislim, ako bilo što hoćete napraviti u ovom sindikalnom dijelu, da li je to pritisak na poslodavce ili na državu i tako dalje, mislim, jedini način da to napravite je da im postanete toliko dosadni da vas moraju riješiti. A jedini način da postaneš dosadan je da ti cijeli taj sektor na neki način osnažiš, izvučeš i da ljudi dođu, na primjer, ako je, ne znam, neko snimanje serije, da kaže ne, neću raditi 14 sati, to jer je protuzakonito. Ako sam radio jučer do 11 navečer, ne možeš, ja ne smijem po zakonu početi raditi prije 11 sutra dan, jer 12 sati. To je po zakonu o radu. Ako je u kolektivnom, onda se to može ispregovarati još i bolje. Mene sad zanima, kad možda se veže na ono prethodno što smo govorili, ali kad netko doživi to nekakvo ili kršenje prava, bilo ili za godišnji odmor ili za bilo neko koje drugo pravo koje se tiče i zakona o radu, što on, na koji način im vi kao sindikat, imate li pravnu službu, možete li im pomoći i onda nekako evo, možda objasnite nekakve korake koje unutar vašeg sindikata imate. Pa evo, mi sad u ovom trenutku, to isto, taj detalj sam zaboravio, recimo još jedna stvar koja kod skupa, koja onako možda malo drugačija od ovih klasičnih sindikata, je mi nemamo predsjednika ili predsjednicu, nego imamo glavni odbor u kojem može biti od 3 do 7 ljudi i to se pokazalo super za sindikat, nije se pokazalo za članice i članove glavnog odbora, jer oni to rade volonterski. Tako da evo sad kad ste pitali za pravnika, konkretno trenutačno je to uz našu Dinu Gligo i Arijana Kajtazovića i Luka Kos koji je inače pravnik. Tako da kad smo imali neke pravne dileme, onda bi on to pogledao, dao svoju ekspertizu i imamo, kažem, tu isto prednost kako smo i unutar Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Možemo i od središnjice to tražiti, ali kažemo, ove stvari koje mi možemo riješiti u našim kapacitetima rješavamo tako. Ako osjete bilo kakvo kršenje, da, prva stvar koju trebaju se javiti sindikatu. Mislim, prva stvar koju trebaju se učlaniti u sindikat i ne kažem da trebaju zaboraviti da plaćaju članarinu i tako dalje, imaju puno pravo tražiti za svoju članarinu od sindikata da radi, ali to me pak naučila druga stara sindikalistkinja iz Sindikata novinara Hrvatske, Marinka, zadnja tajnica, koja je rekla i u potpunosti je žena u pravu, znači članstvo u sindikatu je 70% vlastiti interes, a 30% solidarnost. I to je to. I što članstvo u sindikatu funkcionira po principu štednje. Znači moram početi sada dok je dobro, tako da onda kad i ako dođe ovo loše, jer često sam primijetio iz mog vlastitog iskustva, ljudi se javljaju u sindikatu kada su problemi već da, onda vi nemate tu mogućnost ni u konačnici pristupa poslodavcu koju bi recimo imali da je to bilo negdje gdje se zna da ste član ili da vas ima dovoljno da osnujete podružnicu i onda tu često ili još tako ako dođu zato što ih jadne smuvaju, malo dođe human resources, proda spiku, i jedan čovjek potpiše sporazum i raskid nije ni znao i onda ako ne možemo riješiti problem, a ovo su objektivni razlozi zašto je to bilo teško, i onda nastane razočaranje u sindikatu. Tako da
Da, mislim, generalno, evo, i sama se u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske bavim i edukacijom naših i članova i članica i povjerenika sindikalnih, i u principu taj jedan dio uvijek govorimo te nekakve dvije anegdote, odnosno fraze u sindikalizmu, je to da je članstvo u sindikatu kao zdravstveno osiguranje, znači plaćaš, a nadaš se da ti nikad neće trebati, da nećeš otići do suda, da nećeš potraživati nekakva prava nekakvim pravnim putem, nego je da ti je to nekakva zaštita, a druga strana je ovaj dio aktivistički. Ako želiš da je članstvo u sindikatu kao ići u teretanu, možeš dolaziti, ali ako ne participiraš, nisi aktivan član, onda nećeš ni imati tu snagu, odnosno kao što nećeš ni teretanu iskoristiti ako ne radiš nešto u teretani. Evo, to su ta dva aspekta koji si malo prije ti govorio, znači osim toga da dobivaš tu nekakvu, da si interesno, da ljudi se primarno interesno prvo učlanjuju u sindikat, a onda ovaj dio solidarnosti i podrška, ali u biti si tu da zlu ne trebalo, da tako kažem. To je jedan dio, i onda ako želiš nešto izboriti, da si spreman stati, izaći, napraviti neku akciju, reći nekakav svoj komentar i nekako podržati cijelu tu organizaciju koja je kroz nekakav prosvjed, neku akciju sindikata i slično. Evo, ne znam, jeste to veže na kraju krajeva i za tvoje iskustvo u sindikatu novinara. Ja? Pa je, mislim, uvijek će biti ljudi koji to tako gledaju, kao što si rekla, i njima je to, i meni je to isto sasvim u redu. Mislim da je važno da sindikat pita svoje članove u kojoj mjeri oni žele biti uključeni. Nekom je dovoljno da bude uključen u mjeri da plaća, 8 eura mjesečno članarinu, i da ako bude neki problem da se javi. Neko će se više angažirati. Naravno, svaka organizacija je jaka onoliko koliko su njezine članice i članovi jaki, aktivni, angažirani, educirani, i koji su koji recimo to žele, a to je danas izazov, jer jednostavno čini mi se da, i to sam ovako, kako sam urednik portala Radnička prava, pa to sam baš dosta naučio iz tekstova naših suradnica i suradnika, da je u stvari najveći uspjeh kapitalizma što je uspio u potpunosti atomizirati ljude i što je u potpunosti uspio kod nas izbrisati uopće taj osjećaj klasne svijesti. Nekad su nam, pogotovo u našim tranzicijskim zemljama, taj imidž sindikata i neka percepcija, i ona, mislim, to isto treba reći, ona često uopće nije kriva, nisu ljudi blesavi, i je kao neki relikti nekih prošlih vremena, tamo tavorenje, nije niko otvorio prozor i tako dalje, tako da i tu u tom dijelu je i na sindikatima da pokažu. I da ovo samo završim misao, znači jednostavno tu je ljude u potpunosti je razbio taj osjećaj, stavio nas je sve kao da smo mi jedni drugima neki ljuti neprijatelji, konkurenti, i filuje nas sa ovim Instagram definicijom uspjeha, gdje ako nemaš dobre fotke na Instagramu kao nisi uspio. I tu onda jednostavno je teško sad, mislim, prvo bi bilo neodgovorno ljudima reći, sad se ti učlani u sindikat i sad će svi tvoji problemi biti riješeni, ti ćeš biti sretan u kapitalizmu, ali uđi u sindikat i pokušaj zaustaviti eroziju već postojećih nekih prava i polako unaprijediti. Da, dobro, sad se za kraj puno toga sad i povezivao i tu nekakvu širinu uopće toga da smo mi kao radnici nekako izgubili svoj taj nekakav identitet radništva, i to meni nekako u razgovoru s našim članovima i povjerenicima kad pričamo na edukaciji o tome, uvijek kažemo, ali poslodavci imaju interes da lobiraju, da se udružuju u udruge poslodavaca i slično, a nekako radnici misle da im ne treba sindikat i misle da ne trebaju biti članovi sindikata, jer jednostavno da se mogu sami nešto izboriti. Možda jedan dio ljudi može stvarno, pogotovo danas na tržištu rada, i pregovarati i bolje proći individualno, ali generalno ono što činjenice jesu da 90% ili više ljudi će se više lakše izboriti ako se kolektivno pregovara, ako kolektivno stanu. A povezano sa cijelim... A razlog toga je dijelom isto tu, isto moramo biti iskreni, je i to isto u ljudskoj prirodi, a drugi će.
Da, i neko će drugi napraviti. Neko će drugi. I onda tako svaki sljedeći, neko će drugi, dok se na kraju ne dođemo do punog kruga, na kraju se opet vrati na tebe. Da, mislim, ono što je nekakva praksa je, evo i ovo naše društvo koje dosta ljudi je iselilo upravo jer nisu se, osim iz ovog političkog, ekonomskog razloga, je taj jedan dio da mi ne mislimo da se može nešto na našem radnom mjestu promijeniti ili da želimo uložiti određeni trud, a generalno taj koncept i kvalitetnog radnog mjesta, dobrog posla, sa dobrom plaćom, sa sigurnosti zaposlenja, zaštitom zdravlja i ovog dijela nekakvog učenja, napredovanja, to je nekako godinama se to nije percipiralo kao bitno, jel? Ali evo sad ja vidim i da su poslodavci sad počeli govoriti o zadovoljnom radniku, o dobrim poslovima i sliču, svemu onome što smo mi 2016. kad su bili svi ti valovi iseljavanja Hrvata. Pa to je sad, ja bi tu moram tu napraviti jednu distinkciju, i to mi je baš bila zanimljiva informacija i onako optimistična, jer sam bio u sklopu ovog projekta koji Sindikat novinara Hrvatske provodi, jačanje socijalnog partnerstva. Profesor Bagić sa Filozofskog fakulteta koji se bavi dosta istraživanjima i u svom znanstvenom ovom aspektu sindikalno organiziranje, kolektivni pregovori i tako dalje, je rekao da u stvari situacija za radnike i kolektivno pregovaranje i poboljšanje svojih radničkih prava nikad nije bila bolja. I naravno da je moja prva reakcija bila kao prosti profesor, o čemu mi pričate. Međutim, stvarno kad se pogledaju brojke, to je istina, jer u ovom trenutku mi imamo rekordno nisku nezaposlenost, znači ja bi sad ovako malo precizno rekao da mi radnici i sindikati trebamo sad uzeti kapitalizam i onda ga udariti njegovom palijom po glavi i iskoristiti onu klasičnu ponudu i potražnju. Pa ako je sad potražnja za nama jača, onda mi trebamo bolje isposlovati svoje pozicije. I cijela priča sindikalizma ne treba biti a priori sad ćemo mi doći tući poslodavca umjesto tebe, sad daj i to, nego da jednostavno isto treba biti ta neka 2.0 verzija gdje si jednostavno posrednik kojem je naravno glavni interes njegova članica ili član i to iskoristiti, a onda ovdje imamo problem poslodavaca u nevladinim organizacijama je upravo taj da oni ne ovise opet ovo se vraćamo na onu priču, nisu na tržištu, a od njih se očekuje da ispune apsolutno sve uloge koje ispunjavaju poslodavac koji je na tržištu. Tako da to baš je onako kao nađi najteži sektor za sindikalno organiziranje, evo ga udruge, da. Da. Evo, malo smo proširili temu ne samo na radnike i radnice u udrugama, ali evo, ako možda možeš za kraj reći 2-3 rečenice, evo, zašto je važno da se organiziramo sindikalno? Pa evo, ja bih u stvari završio sa sloganom sindikata Skupa, a to je zajedno smo skupa, skupa smo jače. Ok, super, evo, odlična poruka za kraj. Hvala ti, Zoran, na sudjelovanju. Hvala vam na pozivu. Ja sam Nediljka Junaković, a ti si slušala našu 37. epizodu o radu u udrugama i sindikalnom organiziranju. Kao što smo danas čuli, rad u udrugama često je nevidljiv, potplaćen, nesiguran, ali istovremeno je nezamjenjiv za funkcioniranje društva. Ova epizoda podsjetila nas je na to što je to iza projekata, natječaja i kratkoročnih ugovora, da iza njih stoje ljudi koji rade stvarne poslove, nose stvarnu odgovornost i žive stvarne egzistencijalne brige. Ako želimo snažno civilno društvo, onda moramo govoriti i o sigurnim radnim uvjetima za one koji ga svakodnevno grade. Sindikalno organiziranje u ovom sektoru je još uvijek izazovno, ali je upravo zato važno. Ako radite u udrugama i prepoznajete se u svim ovim temama, informirajte se, razgovarajte, povežite se i učlanite se u sindikat Skupa. Jer rad po mjeri čovjeka ne bi trebao biti samo privilegija, nego standard. Prati nas i dalje na našoj Facebook stranici Rad po mjeri čovjeka. Naš podcast Rad po mjeri možeš slušati na različitim digitalnim platformama, Spotifyu, Deezeru, Google podcastu i drugima. Čujemo se za koji tjedan u novoj epizodi našeg podcasta. Pozdrav!
Podcast Rad po mjeri čovjeka nastao je u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i zaklade Friedrich Ebert.